i prihvatanjem nečega što ne postoji niđe u svijetu, a to je da se ezani uče na kasetama, braćo draga i sestre. Zapamtite, u svakoj džamiji u kojoj se klanja namaz sa ezanom, gdje se kaseta uči ezan, taj ezan nije proučen. Znači, klanjalo se bez ezana. To 100%. Dakle, šerijatski taj namaz je bez ezana. I onaj ko je zadužen za ezan, muezin ili imam, ko vodi o tome brigu, odgovoran je na sudnjeme danu. Zašto? Naravno, odgovoran je džamijski odbor. I on je zadužen za taj dio. Dakle, zapamtite, namaz je potpuno bez ezana. Isto kao da nije proučen. Čak mislim da je gore. Jer da je veći grijeh ako se ezan prouči na kaseti nego da se nikako ne prouči. Jer je to falsifikat ibadeta, falsifikovanje ibadeta. I sigurno jedna vrlo opasna novotarija koja je prijetila da ugrozi sami srž ibadeta. Jer tako se, braćo draga, iskrivljuje i sama vjera.